Apostle Kinene angithathele ithuba ngibonga kakhulu ngibingelele bathi uqondisa uhlelo lapha siyabingelela Apostle egameni lika Jesu amen sacela nishalele entshebe izandla Bishop ubaba wesizwe babunxele ngokukhulu ukuthobeka ngiyabingelela Bishop cela nje ukuma lapho ukuthi ubaba wesizwe siyabingelela kakhulu siyathokoza kakhulu uphinde unyathele kule ndawo siyasibonga leso sibusiso kakhulu sibingelele namama ekhona siyabingelela kakhulu uSejesu Kristu sicela sishale kakhulu ushuthi umkhulu nje njengoba sila ngicela simengele inyawo zethu sishale kakhulu Hallelujah. Ndaba ezithi Intwana awu amakhosi abasebukhosini siyabingelela Ampostoli ngiyakhuleka angisho njalo njengomuntu onigadelizwe ngiyakhuleka kuwendaba ezitha siyabingelela kakhulu Ampostoli sengizwile nje kuthiwe Melmoti mengifika ngeke ngisadlula ngisho ngila edrobheni ngizoskodwa ngicela ngitshengise nje Ampostoli uZulu ngiyathoba kakhulu nokufika nje kukaMpostoli sike sahlangana naye lapha eMadlankala kakhulu uNkulunkulu esebenza kakhulu siyabonga kakhulu Ampostoli phinde uzonyathela kule ndawo kuyisibusiso kithi ngiyacela simuphe izandla Ampostoli bazalwane ngibongeke the bishop bengisayibuza nami ukuthi ngofika la ngithini ngoba ukucula phela nami izinto ezimbili ehlukene ngampela benginayo nje into ukuthi kodwa madoda uma ngifika lapha ngoba sekuthiwa kunama artist mina ngofike ngithini ngoba ngampela mengase ngiqale la ungathuka abaningi ngcono lapha engisonta nabo ngesonto ngoba bona sebeyazi ukuthi hayi uma ethe sesiyazi ufuna ukuthini so songena ngalendlela afuna ukusho ngayo ukuthi izwa lemvumanga sisenankinga ngiyabonga the bishop ukuthi uvela wenza umsebenzi wakho njengogandaganda ukuthi yabona nje angisenaso isikole sokucula futhi ngeke ngicule ngoba vela ngikwazi uyalizwa lelizwi noma ngikhuluma ukuthi we mingathi yaqala le nkunzimalanga le ukucula kungaphela indaba ukuthi sizodumisa la kungcono ngivele ngingaqali ngiyabonga kakhulu the bishop simuphi izandla kakhulu bazalwane ukuvakashelwa nje amadoda afana nalawa nokuculelwa yiboko ngizizwa ngiyinduna ngempela manje bishop uma ngiculelwa ibishop Apostle Mahlangu siyabingelela baba siyathoba kakhulu siyabingelela usuka le eNewcastle ezweni elimakhaza ngazi noma kusemakhazana siyabonga kodwa ke ukhona bakho dokotela ubabuhlubi udokotela ke bishop sibusisekile nje kuba no dokotela obishop kodwa thobeke ngalendlela kababuhlubi siyabingelela dokotela nomama ukukhona benu kule ndawo ngizocela abazalwane sishayele nje izingcebo kaNkulunkulu zonke izandla ezinkulu ama artist akhona ngiyawabingelela abafowethu abaloku behla benyuka laphana ngiyanibingelela ngiyacabanga ukuthi ngenisehla nenyuka phela sekunabantu bakoJozi manje so ningasiphoqi lokusibukana nani lapho anizame nokuyiqoqa please bengazi abantu bakoGoli befike bethi hey ngale eKZN sificenye inkinga ngiyanicela ke nizame ukuyihlela kahle bafowethu nje ningabe nisahlupha kakhulu okuloku beqale ngo6 inkosi yami awu siyanibingelela siyambonga uNkulunkulu ngani singabapha nabo ihlombe bazalwane bese kushiwo ke bazalwane ngumfana kaMkhize khona la eMkhobosi
into yenza ukuthi ngibingelele kangena Apostle ukunene vele ngizokhuluma u10 minutes uyazi actually nje Bishop unxele lento sengiyikhulume kaningi abafowethu abafuna ukuyenza so ngizokhuluma u10 minutes bese ngihlala phansi actually uNkulunkulu ungibizele ukuzoba nje isisebenzi sabantu ngibatshele bayazobabuza ikhaya ukuthi angibizelwanga ukushumayela kodwa ngibizele ukuthi lapho engihambe khona ngasebenza kusalupha ukuthi khona ko bese fikile lapha amen ngizoshumayela ke ngoba umpostoli uNtsibanda nganomsebenzisela into obungani itiye ukuthi ngoba umngani wami na kanjani ngizocela sivuleke Tikoloshe ngiyakubingelela Tikoloshe mhlawumbe ngeke ufunde kahle ngoba sikubingelelanga leli gama siyakubingelela ke Tikoloshe njengomuntu osifundelayo kakhulu cela sivule nje incwadi ngizofunda incwadi ezimbili kodwa soba nje u10 to 15 minutes uJohn chapter 1 John chapter 1 nezenzo chapter 28 John chapter 1 nezenzo chapter 28 zongifundela uTikoloshe ngoba umakwazi ungilahlile umakwazi mfowethu John chapter 1 ubuNkulunkulu nobuntu nomsebenzi kaJesu Kristu verse 1 yebo ekuqaleni waya ngiyaxolisa usilele ngiliphethe lesi incwadi kaJona chapter 1 ukuthi phela isingisi sibuye sithi ukuthi kuyasho kusengahlala namakhehla manje musuhlala namakhehla yabona ilento kade ngisho the bishop ukuthi sengithi noma kuthiwa ngishumayele esontweni kuba ngathi ngithethe icala yabona umulalela usuthi lo muntu wasethethe icala la esontweni manje kwenzakalani into esisegazini nje ukuthi phinde ngibabuza abazalwane kodwa nayizwa into esho uJesu la ngoba ngifuna ukwenza show so nongixolela nje ngizohamba nami kancane ngihlala namakhehla kakhulu bazalwane ivele idonsane imini yonke ubona ukuthi hayi kunzima ngifundela sisi uJona ubalekela uNkulunkulu izwi lika Jehova lafika kuJoni indodana kaAmithayi lathi suka uye eNinive umuzi omkhulu umemezele phezukwalo ngokuba ububi balo benyukele ebusweni bami kepha uJona wasuka ebusweni buka Jehova ukuba balekele eTharashishi wehlela eJopha wafumana umkhumbi obuya kuye eTharashishi wakhokha imali yawo wakhwela kuwo ukuba hambe nawo aye eTharashishi asuke ebusweni buka Jehova kodwa uJehova waphonsa umoya omkhulu elwandle kwaba isiphepho esikhulu elwandle kwacatshangwa ukuthi umkhumbi uyakwaphulwa khona amatilosi esaba akhala kwaba yilelo nalelo kuNkulunkulu walo aphonsa elwandle impahla ebisemkhunjini ukuba ubelula kubo kepha uJona wayehlele phakathi komkhumbi wayeselela ubuthongo ngiyabonga ungahlala phansi mandongo uzongifundela izenzo mhlawumbe ngifuna ukusho into encane la bishop ithi iBhayibheli uNkulunkulu ubiza uJona uyamthuma uma ebiza uJona emthuma lithi ke umthuma eNinive ngoba ububi beNinive sekufikile kuNkulunkulu lithi ke iBhayibheli uJona ngiyacabanga yayikhona lento ukuthi umlalele uNkulunkulu but emqondweni kaJona akayilalela imessage kaNkulunkulu kodwa yena umlalela uNkulunkulu into ayishoyo khona wathi nibalalele kodwa ningenze njani ningabezwe uma uNkulunkulu ekhuluma noJona uJona ufocus ukuthi hayi ngiyezwa uNkulunkulu then uJona emqondweni wakhe kuringa indawo athunywa kuyo lapho engithunywa khona uNkulunkulu ubuzima engiyohlangana nakho khona akufani nale uJona acabanga ukuya kuyo mhlawumbe ngifuna ukuveza izinto ezimbalwa kule ncwadi
bese ngiqhubeka nezenzo. Lithi iBhayibheli uJona ke wasuka kuNkulunkulu. Then uJona waya straight emkhumbini obheke eTarashish lapha angathunywanga khona. Then melithi iBhayibheli uJona wasuka straight kuNkulunkulu, mthithi into ayidecide ephambi kukaNkulunkulu. Then uJona akadukanga noma akayishintshanga indlela engasekho eduze kaNkulunkulu. Indlela uyishintshe esemehlweni kaNkulunkulu, uNkulunkulu ekhuluma naye. Then kuJona kuringa ukuthi lapho uNkulunkulu engithume khona ilapho engingayi khona. Ikhona indawo nami engizikhethela yona. Lithi iBhayibheli mesilifunda uJona ke esuka straight eqonde eTarashish, ufika ke imkhumbi kelile, ukhipha imali ephaketheni. Then uyakhokha. And uma sifunda iBhayibheli njengoba uJona ekhokha, ukhokhela umkhumbi ongayi lapha athunywe khona. Ngoba ziningi imali esiyikhiphile sikhokha kunene. Kodwa only to found out ukuthi into uNkulunkulu ayisho kithi asikayiqali. Noma uhamba uNkulunkulu asibizele kulo asikaliqali. And baningi abantu esinabo lapha abangakutshela inkonzo asebeyihambile endaweni ezikude. Kodwa ijeni uNkulunkulu abathume kuya bakayiqali. And idanger engasiyenza ukuthi befe bengaqalile uhambo uNkulunkulu ababizele kulo. Mhlawumbe bengizosho into ethi bishop, now you have to check ukuthi uNkulunkulu ukubizeleni ngoba wahamba ibanga elide, ziningi izinto ozoyimosha, kanti ukumosha kwakho awuboni ukuthi nehambo lihambayo akulona lolu uNkulunkulu akubizele kulo. Lithi ke iBhayibheli uma selifunda, uma ngena uJona emkhunjini uyolala, then uNkulunkulu yena wasusa isiphepho esiningi. uNkulunkulu yena othi uJona wasusa isiphepho esiningi. And uma sifunda iBhayibheli bangaki abantu abalahlekelwa amagugu khathi sebelahla impahla emkhunjini beyiphoso lwandle ngenxa yomuntu oyedwa ongalalelanga ubizo lwakhe. Then lithi iBhayibheli mekusuka isiphepho esikhulu, ilelo nalelo likhuleka uNkulunkulu wakhe, itilosi lomkhumbi. Lithi iBhayibheli kwafika lapha ababona khona ukuthi ukuze umkhumbi wethu ube lula ungasiki, asikhipheni impahla zethu. Bengathi ohambeni oluhambayo, do you know ukuthi kunabantu abazolimala ngenxa yongalaleli the voice of the Lord okuyena okuthumile. And baningi abantu asebedileyise uhambo lwabo ngenxa yokuba amagwala. Okay, lithi ke iBhayibheli, angazi khona bengakhuluma ngithi uNkulunkulu ekubiza, uNkulunkulu ekubiza, make sure ukuthi ulizile izwe likubizile. Ngoba abaningi bangabaze babuza ikhali noma bebona ukuthi ministry iyaphansi ba decide ukuyeka, hayi ngoba inkinga ayikho into uNkulunkulu ayisho kubo. Noma bebona ukubabona bona bayihlulela bona usehlulekile asiyeke, then ayikho into enzima njengokuhamba lingekho izwi uNkulunkulu alikhulume kuwe. Ngoba iministry uzongifakazela ubishop, uzongifakazela umpostoli uZulu noma ingankulu, kodwa khona lapha eqale khona nompostoli noma neministry enkulu, kodwa khona ivoice kaNkulunkulu ayizwile. Akutheni umebona sengathi ukhonza nabantu abawu12 wa decide ukuyeka, kodwa uhambe ngevoice ayizwile. Then elinye iphutha ongalenza ukungazi ukuthi uNkulunkulu ukubizeleni. Ngoba enye into exabanisa ibandla ungakhonzani ngeziphiko. uNkulunkulu asibizele sona. And sonke sinento ukuthi uNkulunkulu usibizelela. Kanti khona umuntu oshumayelayo bishop kodwa uNkulunkulu umbizela ukuthi eshanele isonto. Yo. Khona umuntu odumisayo unayo ivoice but uNkulunkulu ambizelanga. Kuze ukuthi beyihashi. So lithi iBhayibheli ke benginombuzo nje ngidlula ngoba sekusele 5 minutes. Bangaka abantu abalahlekelwe impilo zabo noma amagugu abo emkhunjini ngenxa umuntu ongalalelanga.
because lento ayibanga ngoJona kuphela mesifunda ingathi ngoJona kuphela lezi zinto ngoba lolu hambo laluselude lezi zinto ezilahlwe emkhunjini impahla nokudla lonke lolu hambo labantu bazodlani ngoba manje umuntu oyedwa ongamlalelanga uNkulunkulu usedale idisorder emkhunjini kwaze kwalahlwa izinto ezingamagugu empilweni zabo bangaka abantu ebandleni okulo bangaka abantu kwi-movement okuyo asebelahlekelwe izimpilo zabo ngenxa yokuthi ushintshe i-direction uNkulunkulu akubizeleyo and even seshumayela sesiyayishintsha ishumayelo ukuze ifave thina ukuze endaweni kaNkulunkulu kuzwakala ukuthi thina sifuna naye uNkulunkulu udingayo so bengifisa siye kule ncwadi ke izenzo kodwa ngithi check ungalihambi ibanga leli uzufe kanti awuqalanga umsebenzi uNkulunkulu akubizeleyo haleluya ngicela ungifundela uchapter 28 uverse 1 baningi abantu abangalahlekelwa izinto babuza ikhali mhla washintsha i-direction uNkulunkulu akubizele kuyo so i-direction uNkulunkulu akubizele kuyo ungabona iministry shona phansi but ungayishintshi ngisho ungabona isimo singavumelani nawe but izwi uNkulunkulu alikhulume kuwo ungashintshi nento uNkulunkulu akubizele yona ungakushintshi because mhla washintsha indlela uNkulunkulu akubize ngayo ukhona abantu abawulahlelwa izimpilo zabo kunabantu impilo zabo eziyobuzwa kubantu okade bemlaba bethi balanda impilo zabantu kanti balahla impilo zabantu ngoba bashintshe indlela yokukhuluma asifundeni adlule kule asifundeni izenzo mhlawumbe bengifisa ukukhuluma ngalena ke yokuthandaza ngoba kuthiwa sizothandaza ayikho into esikwazi ukunqoba ngayo ukudlula umthandazo ukuze ngisheshe ngiqede ngifuna ukuthi ibishop isihloko sami sithi let us keep it warm asikugcine kufudumele let us keep it warm ngicela ungifundela izenzo bese ngihlala lapha sengihleli phansi njalo the bishop uyabuya hlabelela ngihlala phansi ngoba ngeke ngikwazi ukwehla ngaleyo mpahla kwathi sesisindile khona sezwa ukuthi isiqhingi sithiwa imelitha abantu bakhona basiphatha ngobubelo bungavamile ngokuba babebasa umlilo awungiphindela lapho nje sisi abantu bakhona basiphatha ngobubelo bungavamile ngokuba babebasa umlilo basamukela sonke ngenxa yemvula eyayisina nangenxa yamakhaza kepha uPawule ecakashile ikhala lezinsaba elibeka emlilweni kwaphuma inyoka ngenxa yokushisa yanamathela esandleni sakhe abantu bakhona sebebona isilwane silenge esandleni sakhe bakhuluma bodwa bathi ngempela lo muntu ungumbulali othi noma esindile elwandle ukulunga akuvuma ukuba phile angiphindela lapho futhi ngempela lo muntu ungumbulali othi noma esindile elwandle ukulunga akuvuma ukuba phile kodwa yena wasinikinela isilwane emlilweni akaze alimala kepha sishaya izandla bazalwane kungena ijozi kugcwele indlu awasimeni ngenyawo shaya izandla bazalwane samukela ijozi nali ijozi kugcwele indlu sekunomoya uyawuzwa nje umoya uyashintsha ke manje uyashintsha ke umoya washaya izandla ezinkulu bazalwane sibingelele amen qhubeka mandoda kodwa yena wasinikinela isilwane emlilweni akaze alimala kepha babheka ukuthi useza kuvuvuka nokuba awe phansi masinyane afe kepha sebebheka isikhathi eside bebona ukuthi akafikelwa ngozi baphenduka bathi unguNkulunkulu cela ungifundele u2 verse 2 abantu bakhona basiphatha ngobubelo bungavamile ngokuba babebasa umlilo basamukela sonke ngenxa yemvula eyayisina nangenxa yamakhaza baba linamandla liyaphila
izwi lakho lona lodwa moya engcwele alikho elinye esinqoba ngalo khuluma ngalo inhliziyo yakho egameni lika Jesu Kristu ogcotshiweyo amen. Apostoli ngibingelele mngani wami mfowethu Shomi siyabingelela amen. Sibonga ithuba lokuthi ke uzosimisa kwipulpit yakho mfowethu amen. Siyalibonga ngoba njengoba sila umusa wakho siyabonga lokho egameni lika Jesu amen. Sibingelele kodwa ke ngoba kusazoza umpostoli ngingaze nginitshele imfihlo eziningi amen. Angishiyele kumpostoli la sifunda khona bazalwane lithi iBhayibheli ke uPaul sebesindile bezwa bezwa ngesiqhingo kuthiwa iPatmos iMelita lithi ke uverse 2 wakhona abantu bakhona ke basiphatha kahle nangobubele obungavamile kodwa isizathu ukuthi kwakukhona umlilo wawukhona mhlawumbe ngaphandle komlilo ngiyacabanga ukuthi ngaphandle komlilo kwakungekho lento yokuphatheka kahle into eyenza ukuthi befile bephatheke kahle ngoba kwakubaswe umlilo. Lithi ke iBhayibheli uma kubaswe umlilo kunjalo botha nje behleli botha umlilo uyafika uPaul ukuthi yazi lo mlilo umuphela sizoxabana sodwa bonke bahleli ba-enjoya ngoba lithi iBhayibheli basebegodole kakhulu benethi bahleli bawu-round bayagodola yabona bayaqhaqhazela kodwa uPaul into eringa ukuthi noma nami ngiyimanzi ngigodola kodwa into engiyibukayo uma ngase kuphele lo mlilo sizoxabana sodwa yini engingayenza ukuze lo mlilo ngugcine ungapheli ngoba ungapheli komlilo ukuzwa uthando sikuthola lapho kodwa ukuphela komlilo noma ukuphela kwalezi inkuni kwaqala inkuni zahlehla wacima umlilo lamakhaza besiwezwa sophinde siwezwe so ukuphela kwalomlilo kusho ukuthi siqala phansi siyaxabana ngoba sizizwe engazona ezandawonye kahle kahle kodwa into esihlanganisayo manje ilolu uthando siluzwayo ngalolu mlilo lo obasi lithi iBhayibheli then uPaul wadecide ukubashiya kunene wadecide ukushiya ibandla liwuza umlilo ngaphakathi waphuma uPaul wathi ke into engizoyenza ngizohamba ngiyocinga into ezokwenza ukuthi umlilo ungapheli into engizoyenza noma ngingagodola mina kodwa kuzophuma mina ngiyofuna into ezokwenza ukuthi lo mlilo esuzwayo ungapheli ngoba kwaphela lo mlilo kuzovuka ukuthi asibone besizwe sodwa ingakho mase kuphela umlilo omthandazo sontweni uzumfundisa ukuthi na umbedelwa angeke nizwe ngenye indoda ngoba bese kucime umlilo womthandazo khona izinto ezivukayo ebandleni kaNkulunkulu lithi iBhayibheli bazalwane then uPaul wasuka ebumnandini kwi-comfort zone washiya uPaul i-comfort zone wathi abasala abanye kodwa mina Paul mina mpostoli kaNkulunkulu mina umuntu obisiwe wecebo ngizobashiya lapha kodwa mina ngizophuma ngiyokwenza isixazululo ngoba yikho ukuthi bande into eyingozi njengokulida abantu ungenayo isolution ayikho into ebuhlungu njengabantu abalidwa impuphuthi nomuntu ongakwazi ukuzwa into ingakenzeka ukuthi khona kodwa into ezokwenzeka lithi iBhayibheli then uPaul waphuma wabashiya befudumele wathi Paul ngiyaphuma noma ngimanzi ngiyocinga inkuni ukuze la bengihamba nabo bengatholi ingxabano nalabo abala eMelita hamba Paul walanda inkuni umebuya nezinkuni wabuya nazo iqhale inkuni iqhake bayaza babetheza ukuthi angazi kodwa ngizoyithwapha nginongoma lapha amen thina ngapha sithezi manje akukho indawo yokutheza kodwa amabhaza ngoba ngikhona siyabonga amen ufike bathatha ke iqhale inkuni uPaul wathatha iqhale inkuni wathatha washona nalo endaweni enomlilo ngoba kwesinye isikhathi mesiphuma bazalwane silande abantu sisuke silande lonke uhlobo lomuntu oqhathayo
ohlebayo ofebayo odakwayo lonke uhlobo lomuntu siyalanda siletha ngaphakathi lithi iBhayibheli uPaul umethatha iqha lenkuni kanti khona inyoka uma kukhona inyoka eqhondle lenkuni ehambe uPaul sonke lesikhathi uhamba inyoka akezwe ukuthi khona inyoka and akaboni kulezi nkuni ukuthi ngiphethe inyoka akaboni kulezi nkuni ukuthi ngiphethe umuntu noma into engayingozi empilweni yakhe kodwa wahamba nayo injongo yakhe ukuthi kodwa ngiyoze ngiyofika endaweni enomlilo lithi iBhayibheli uhamba uPaul nenyoka wahamba nenyoka ihleli ithule izwa nje lento emnandi kuyahanjwa uma befika emlilweni Paul wayesebatshela ukuthi hayi bafowethu sengibuye nazo inkuni lo mlilo ngeke usaphela uma eqamba ethi uyayiqaqa inkuni uyifaka emlilweni kwavele kwaqhasha inyoka angazi bengasho ukuthi abantu ukuthi yini enye yenza ukuthi sisonto nezinyoka zingaqhashi sithola umsebenzi kaNkulunkulu inyoka phakathi khona into eqinyiwe eyenza ukuthi izinyoka sikhonze nazo iminyaka singezwe ukuthi izinyoka lezosiluma ngelimila khona into eqinyiwe endaweni kaNkulunkulu ingakho izinyoka sihamba nazo ingakho izinyoka sidla nazo ingakho izinyoka sihleka nazo ingakho izinyoka sihamba ngoba khona into eqinile ebandleni likaNkulunkulu wathi wacima umlilo womthandazo izinyoka sizohamba nazo singakwazi ukuzwa andisingakhashi ngoba phakathi kukhona inyoka ijaqadi inyoka lento engabulala inyoka umthandazo bazalwane bandla kaNkulunkulu ayikho into esingabulala ngayo inyoka ngoba umuntu akaxoshwa kodwa ngomthandazo nenyoka ibingavela nenyoka ibingasizakala ngoba umthandazo wathi ibandla lancipha emthandazweni lohleze kunamaqala ibandla lingathandazi linekomiti lokuqondisa igwegwe elimekhetha ikomiti vekhetha abantu abahlaza ngoba bayazi ukuthi bahlaza Try ubana kabhedelwa kubo yena uzobekwa la ngoba njengoba engabhedela ngoba ibandla lincane nje ukuthandaza sesithandazo sangiqedile iphelile futhi 10 minutes amen lithi ke ibandla lithi iBhayibheli uPaul umethe emlilweni esiqhashi then uPaul akayishayi ngoba as a leader kunezinto engadingi ukuthi wena uyishaye kunezinto ezidinga uyekele kumnikazi wazo kube yena oyinakekelayo kunezinto ongeke uyinaka nje babuzikhalisho bengathini ngakho kunezinto wena ongeke uyinaka futhi ongamele uzi attend mangatshela abanye bethi bangihlalisa umhlangano bishop uthi manje nginenkinga la uSibani sayithe ngawe futhi ngathi angifuna nokuthi izinga la mina nje ngibona ngahlala umhlangano nomzalwane ngoba usethe ngami kumele ukhulume ngami so yini engangixaka uma ekhuluma ngami mina menibona ukuthi wrong mina hlala naye hayi mina ngikubona bro ngoba kunezinto okumele noma uziswe kodwa ushone phansi kunezimo okumele noma zikwehlela kodwa ungayi attack ngomqondo wakho nangokwazi wakho nangamandla akho kodwa ushone phansi ngedolo ubheke uNkulunkulu ukhulume noNkulunkulu ngoba once ibandla bazalwane ibandla once kwacima umthandazo ufuna ukusholela isithandazo bazalwane once ibandla kwacinywa umthandazo saba sincane isikhathi sokuthandaza ngoba kuningi isikhathi sokuhlabelela nesikhathi sokugida ibandla lavala umthandazo ngoba nawo into eyenzakalile ebandleni eyenziwe usathane wenza ibandla lancipha kakhulu emthandazweni lazaca laselibaningi the bishop kumakhorasi ibandla lithatha ichorus 3 hours lingathandazile kanti aliboni ukuthi sigida nazi inyoka kodwa ibandla liyadinga ukuthi libe tight emthandazweni ibandla liyadinga ukuthi noma lihlabelele ligide kodwa bese kuthiwa sithandaze ibandla liyadinga abazalwane ukuthi ngonakele lutho lithi iBhayibheli kuke kwaboshwa noPetro wathi seboshiwe kodwa ibandla liyakhuleka abazalwane ibandla babusikhana khona into engashiwo nomfana vele eyisho kanye ungabona ibandla lingasukuma kanjani
kodwa umuthi the bishop sicela uhlabelele sithandaze kuzoze bancane bazalwane ngiyacela bafowethu ngicela nisukume bafowethu ngiyacela manje ke siyankulunkulu yabona sekumele manje sisabise kube khona izinto azozisho ukuze sibe nalokho ngiyacela bafowethu yabona akadunyisa uNkulunkulu uhleli phansi bafowethu akuyona indlela yokudumisa uNkulunkulu sekunento kumele ixoxe nathi ngoba manje sekuyiwe emthandazweni kodwa khathi uzogidwa akayixoxanga ngathi uvela susu kwathi masekuqala sabona siya uNkulunkulu sekumele sincengane sengathi siyakhokhelana so sikhonza lethoyi sikhonza neingane ehamba zibavukela abaholi baso sithandazeni bazange ngisho mayivele-ke sidalo sami cela sithandazeni sihambe because once ibandla lazaca emthandazweni wacima umlilo lizoxabana mhlawumbe ngisho lo ngoba kunaba-leaders amabandla once ibandla lazaca emthandazweni lizoxabana and kuzoba nama-cases amaningi okumele umholi eyeke ukuthatha isikhathi sakhe sikhuluma ngoNkulunkulu kodwa ezosikhuluma nabazalwane bancenga because ibandla selizacile emthandazweni ibandla likhuliswe kakhulu ekujabuliseni abantu lakhohlwa ukuthi njengoba sihlangene ukhona ofanele udumo siyathandaza abazalwane singama ngeenyawo zethu lithi-ke iBhayibheli uPawuli ngiyangibona-ke bekuthandazo eqala ekuhlatshelwe bafethu angazi sisinikiwe ungangizama yini mfowethu ubone nje ukuthi akukho ngilekelela ngakho ngizokukhokhela mfowethu ngoba ngizosuke ngiyone lithi-ke iBhayibheli bazalwane uma efika uPawuli wanikina isandla wasinikinela emlilweni Pawuli wangadila nenyoka kodwa wathi ikhona into ebengiyilandela inkuni okuyiyona ezonaka lenyoka noma iyenze umsebenzi lithi iBhayibheli kathi sinikinela emlilweni noma isimlumile kodwa wangafa ngoba khona izimo ezothi noma usulimele kodwa bekubona umile bexaye ukuthi kanjani kanti ngoba uyazi ukuthi ngemuva ukhona umlilo okumisile kumthandazi beqake ukuthi noma ekhuluma ngoba siyamazi khona into yenzakalile kuye besithi uyaphela nje ngaye besithi ngeke saqhubeka kusho ukuthi noma ungakwenzi phambi kwabantu kodwa uyazi ukuthi ngemuva ikhona ekusustenile ukuba ume yabona awubanjiwe ama-motivation lawo esiwajwayele kodwa ubanje umthandazi Amen. umthandazi wona omisile sebefungile babuze khali bethi liyaphela-ke manje leli bandla ubonile lehla wavele waye emthandazweni ngicela usondele sisinikiwe usho kanye ngoba ngifisa sithandaze bazalwane singawucima umthandazo singawucima umoya ibandla mali ngawulimaza umthandazo. And sings my soul, my Savior God, to thee. Jesus. How great thou art. Hallelujah. How great thou art. And sings my soul. And sings my soul. my Savior God, For to thee.